Svetog evanđelja, Gospoda Boga molimo. U vreme ono, kad Isus mili, iz kojeg ješe istjerao 7 demona. A poslije toga javi se na putu dvojica, imenom mojim izgonit će demone, govorit strane. A oni otidu Hristos voskres. sačuva sve nas od mržnje i zlih dela i da useli u nas ljubav nesebičnu po kojoj će svi poznati da smo učenici. Sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predaj. Voskresenija ne prosjećića. O čistim čustvija i uzim nepristupnim svijetom voskresenija. Hristos voskresenija. Bogoslovojno glave svegacija
Bożej, da raduje świat. Nebesa ugodo